saa cia Vilingi wa Mauvoo. Siungamite saa 3:30 cia utuku na masaani ma avilika ya umeloni wa sua ni masaa mailu makukwata Vilingi wa Mauvoo ngomanyithie kila cha kitika muthenyani wa umuthi wa kana wa matuku 10 mwei wa thanthatu mwaka ni wa 2021 nina utho cha tutamba nyenginya muthia nikenda tumanye ukamba witu kwa tindwa ata thini wa kaunti ya Kitui makuweni masaa kuna kona yonthe fala vemu kamba nyenyita wa Rastas Kithuku wa Nzomona ni nake Sharon Ndinda thini wa Vilingi wa Mauvoo na indi aya ni amwe kati wa ala ni kumbanisye. Ala tukumbanisye ni vamwe na Bajeti ya mwaka wa 2021 ili kusomwa umuthi. Chathi cha kuvoya mwi wa Kalembe ndile kutwaiwa Holy Family Basilica. Umanyiwa wa kilasi cha Monza nzambani Kitui kwe social. Naruto kwase kuvindua kwa katiba ni wendi wa NND. Vilingi wa Mauvoo. Nina uthocha ingi ngumanyithie na indi tunene kwisila mitandao ni itu ya mikumukaniliye vala nthini wa Facebook ni Mutongoi TV, nthini wa Twitter ni @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku na indi Mauvoo ana umakwate imwe kwa imwe kwisila mitandao ni wa YouTube ula ni Mutongoi TV official na oingi nthini wa website itu www.mutongoitv.co.ke. namba yotuma ni mukuvi ile 391 tuambie Mauvoo. Takithio kila mwei wa thanthatu kila mwaka Minister Muviani wa Kinandu novikambe wa mbunge nene kunengane budget. Kwi umuthi Minister wa Muvia usu Ukuru Yatani ni wanengane budget ya shilingi trilioni 3.3 ya mwaka wa uthukumi wa 2021 na ula ni mwaka wa muthia wa serikali ya President Uhuru Kenyatta. Yatani ni wanene ya maundu kauta alama nengeto uito nthini wa budget ino ala ni kisomo uiti ukui oimi agenda inya nene cia serikali na mbesa kwa serikali cia kaunti. Mwandiki wetu na musomi wa Mauvoo Faith Mackenzie ni wa kutuvingu ya Vilingi wa Mauvoo na ilivote. Muthenyani wa umuthi otakithio chanthi ya Kenya Minister wa Kinandu Ukuru Yatani novikie mbungeni muthenyani wa umuthi kusoma bajeti ya mwaka wa 2021 vasi wakana ineyo bajeti ya muthia ungu wa utongoi wa Musumbi Uhuru Kenyatta kuyanana na katiba ingi bajeti ya Kenya yesomwa ibinda yukwati wanthi ukunikite vanene kumana na wa corona. I've shortly been interrupting business of the House to allow the Cabinet Secretary for the National Treasury and Planning to discharge this obligation. Kuyanana na Minister Yatani, Kenya methitwe maiteta muno yulu wanthi ya Kenya yithitwe ikova ilovia muno kumanthi sianza na ingi ucha ula uende na kwikathia o kila muthenya na unyivu wa wia kwa amuika. Ona vala Yatani ni wakathia serikali kwa kuendesya na kutwaisya ukwati wa Kenya ona kwithiwa kwina maumu ma wa corona. Following the outbreak of COVID-19 pandemic in March last year, the government instituted containment measures to curb the spread of the virus and save lives. To cushion Kenyans and businesses, the government rolled out specific fiscal interventions, including reduction of pay-as-you-earn and corporate tax from 30 to 25%, value-added tax from 16 to 14%, and turnover tax from 3 to 1%. The government also offered 100% tax relief to Kenyans earning below Kenya shilling 24,000 per month. In addition, the government enhanced cash transfer allocations to the vulnerable segment of the society, including the emerging urban vulnerable. The containment measures instituted by the government to stem the spread of the virus and save lives adversely affected economic activities and revenue performance. To stimulate economic activities and enhance government's ability to respond
we prioritized health and social expenditures and formulated an economic recovery strategy program that targeted, first, enhancing our ability to respond to the COVID-19 pandemic. Second, reducing debt vulnerabilities through a revenue-driven fiscal consolidation with a view to stabilizing debt to GDP ratio over the medium term. Na yutu yambia mwaka wangilile miongweli na mwengilile miongweli na ile wa bajeti ya Kenya ya tani ni wawe taka na silikali sia county ni ukwata kimanza cha shilingi bilioni 3 miongo muonza. We still have challenges with the county government that still owe various suppliers huge amounts. In this regard, I direct government ministries, departments and agencies and the county governments to clear all their pending bills by 30th June 2021. Nayo walanio wa Big Four agenda nukwata shilingi bilioni ya naimwe miongwena na ili katono imwe uima wamwi. Naguo ni wabathi wa kimanza cha shilingi bilioni ya naimwe na miongweli na imwe bala ikwethiwa itumika nthini wa uiti utendebi kwa enendi na ingi nthini wa kukitana na wa corona kati wa mabatangi ma uiti. The outbreak and rapid spread of the COVID-19 pandemic necessitated an urgent need to upscale implementation of universal health coverage to all our counties. Towards this end, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shilling 121.1 billion to the health sector to support the various programs aimed at improving health outcomes. Mr. Speaker, of this amount, Kenya shilling 47.7 billion will fund activities and programs for the attainment of universal health coverage. Mubea wa usese naguo ni waunika na kimanza cha shilingi bilioni maana ili miongo kenda na inya katono itano. Na uo mubea wa kisomo ni wabathi wa shilingi bilioni maana ili na ili katono nyanya wala bilioni 10 na ili yutumika kuthinikia kisomo kitendebi na sio shilingi bilioni ili katono itano yutumika kuandika alimu na sio shilingi bilioni miongo thandatu na ili katono ili situmika dhini wa kisomo kitendebi kwa sukulu sia sekondari. Na uo walanio wa kisomo cha matukua cha CBC wabathi wa shilingi bilioni umwe. Kenya shilling 2.5 billion for recruitment of teachers, Kenya shilling 62.2 billion for free day secondary education, including insurance under the NHI for secondary school students, Kenya shilling 4 billion for examination fee waiver for all class 8 and form 4 candidates, and Kenya shilling 1.8 billion for the school feeding program. In addition, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shilling 1 billion for the competency-based curriculum and Kenya shilling 420 million for the digital literacy program and ICT integration in our secondary schools. Ino ni kati wa mebea kibathukanio ilaya bathiwa ilobia nthini wa bajeti ya mwaka wa ngilili miongweli na imwe ngilili miongweli na ili ila ya somwa muthenyani wa umundi ni Minister Ukur Yatani. Faith Mackenzie wa Mutunga, Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV. Tuo Mauvoo ni miokonia budget nikana itina wa Minister Muviani wa Kinandu Ukuru Yatani kunengane budget ya shilingi trilioni 3.3 ya mwaka wa ngili ili na miongweli na imwe ngili ili na miongweli na ili ndongo isia kiutiti nisiafikia na kumia mawoni kifathokanio. Mwandiki witu wa Mauvoo kuma kitamba siya kauntini ya Ilovi Benjamin Mwaka nukomanie na amwe ma atongo ina Eva nilivoti yake. Chalo cha muthenya wa umuthi chambiye mwendo wa sana na ndatika thana ou na tuivikia sana na nusu. Minister Muviani wa Kinandu Ambassador Ukuru Yatani afika mbungeni kunenga na livoti ya budget ya mwaka wa 2021 kufikia 2022. Ota kila mwaka muthenya wa kusoma kwa budget Minister yawe mwamba na thukumianene Muviani usu vala amina kuma lukanzoa maofisi make na kukuno visa huenda imwe kwa imwe ngina mbunge na kuthokwe ni atongo ya nene mambunge. Malelu maingi kuelekela na vakuve na miaka ya mbunge ni mavingi wa kufikia budget ya vikia kumina kusomwa. Vala usesei we mutumanye kilumyo. Ayumbe inge mainene ya budget ni maumia maoni kivathukanyo. Vala mei kwa tilovia ni si uthukumithi undu vailete no kana kutethia enendi. Thina maundu maingi maseo na thina maundu matona ethani matona imbeza nitona kuoneka matona kwitha matona develop nthi yitu kila ngwenda kwasia nundu kila nona kite right no ayasia
kana pending bills sionthe sibwe matuku 30 mweyoyo na sio imbeza ndanengete ministries nundu ministries ina mbeza cia kuipa pending bills kwa keu nicho nona tawagita kwika PR the issues cia alimu kuandikwa nundu masukulu maingi mena deficiency kana dina alimu eanu masukulu maingi na nundu constituency ya budget nitunaisi kana every year tandika alimu around 5,000 and of course from last 1 or 2 years it will be 09 dance need to raise the figure to either at least 10,000 teachers. Ku tighten loops, wameweka pesa zaidi kwa judiciary sana sana wanapiga kelele wapati pesa, wamepata pesa. Wameweka pia pesa kwa anti corruption, kupigania ufisadi. Sasa vile mimi naona tugoje wakati ambao itaendelea tutaona vile itakuwa, lakini lazima economy irudi pia ili Kenya tuweze kulipa ushuru ambao itaweza kusaidia serikali ipate ile pesa inahitaji. Serikali cia kaunti ni ciendeka cieve mathie na makwani ala itairo tuvivikia muthiani wa mwai o vala kwenana na budget ya mwaka huu ilovia mbinge ciavathiwa kukutana na kunaika kwa wau wa COVID-19 na iuka sisi ukatembea kila bandu bonthe withia ilasi withia security withia polisi cionthe ciakitwe na CDF na kwou ministers yu aleto tunenga mbesa isu ni atia nene muno na nicho gitumo noneta ume mathugite alama kuniwenzanzo ya mbe nime ukuno ya keli na that is one way of reducing the infection. Any healthy nation it's meant to prosper. Ni as it is also important to fact that kind of money ni can always area and the secure from this pandemic. Na unajua blue economy pia inaangazia mambo ya bahari na maziwa, na sisi kama watu wa kutoka pwani tunaona kwamba pesa kama hizo iwapo zitatumika kwa njia haswa inayofaa, ile njia ambayo imewekezwa kwa pesa kama hizo, basi tutaweza kuwa na miradi kama ile mambo ya Liwatoni Fishing Park itaweza kuboreshwa zaidi, hata mambo ya maritime yataweza kuboreshwa zaidi. The budget ya kele kusomwa ivindana yumuvyo Volandi ya Kenya ende kukutana na wau wa COVID-19 ene ndingi nimekwithwa maisha undu mbesa mbingi ili vathiwa nthini wa budget ya mwaka usi kwithwa situmika uisianiwa na mutuo wa lusani ula withitwo ikuswa nthini wa mivya kivathukanyo ya serikali. Ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma vanza wa miako ya mbunge musieni munene wa Ilovi nyenito Benjamin Mwaka. Tutiane na Mauvoo ma budget na tuikwata livoti ingi tumenete uito utukuni wa umundi valambo ya si mwanya cia kuvoya mwi wa ulakwa kavina kamwe wa muyumbe wa Kibwezi Mheshimiwa Richard Kalembe Wandile nisi atwaiwa kanisa ni wa Holy Family Basilica musini wa Ilovi charikini chavikwa ni ndongwe ikauta evo mutongwe wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka vala aine na Kalonzo wa Mweta Kalembe tamutongwe unaivata na kutetea aki cia NND mututia Kalembe akaadhikwa uni musi kwake mbuinzao Kibwezi ya udhuloni wa Sua kauntini ya Makueni. Mwandiki wetu wa Mauvoo Daniel Mwongala na ilivoti kwa uliku. Vatialite masaa mavuthu chathi cha umumasi ya Richard Kalembe nile kutwaiwa kuya mbuinzao kisione cha kaunguni ila ya Kibwezi West kwi umuthi andu ma musyi na atongo ikivathukanio ni matwai simisa kanisani wa Holy Basilica ila ya musyini wa Ilovi. Kalembe mutongoi wa andu uni uneni wake Stephen Kalonzo Musyoka ula ni ndongoi ya chama cha Wiper na ula ivindane yemwe wa munini wa Musumbi na vala wa mukathi ya muno mututia Kalembe nile na Mweta kana anaye mutongoi wese unena nandu. These were people who knew that their lives were positively touched by the life of our brother Richard Kalembe Ndile. So family, stay strong. The good Lord will look after you. And those of us who know the mission Kalembe Ndile had, not just for the people of Ukambani, but the whole country, will feel strengthened to continue the struggle until equity is achieved. And to every Kenyan who look at every other Kenyan as a brother and a sister, not as an enemy. Nake
mutongoi wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula na Musalia Mudavadi na lame vikite misani ino ni matuma ngethisio cia ukiagisio kwa musi wa Kalembe na Kenya onthe atamba uneni wa Stephen Kalonzo kana Kalembe anai mutongoi wa andu na nunesi kwikalanya na andu ovamwe na kunena nao. He's a man who rose from very humble beginnings, serving through civic leadership as a councillor, a chairman of a council, to become a member of parliament, an assistant minister, and above all, his friendship with virtually everybody. So on behalf of my family, my party Ford Kenya, and the people of Bungoma that I represent in the Senate, and all Kenyans who may not be here but who cherished and valued the contribution of Kalembe to our body politics in this country, we send our condolences and wish the family peace and prayers at these difficult times. Clearly, we just want to wish the family well and God's grace during this difficult time. Nake seneta wa kaunti ya Masakone onye witano kwa serikali kuminukelelia wya musio ula wambeleilwe ni Kalembe tanzia imwe ya kuonania ndai ya kwake. Kalembe atona kuungamana kumutabya n'ubititie ateke ndukukia eungamana andu ala matetona nicho kitumi onesitwa yake iloneta wanandu aneta wa mwana wa sikwata nundu akukitia masikwata na andu ala mateitheka na nikulia president witu wa Kenya na bamwe na mutongo witu wa party leader wa Wiper masisi andu ala matena itheka makwate itheka na mainengwa title deeds nikana witse kwithia ni mahona Kalembe ibinda dilona ithayo maundu alonenda mekwe. Atongoi angi alama evikite cha thiniki ni Evo MP wa Mavoko Patrick Makau ndongo ya Mwaitu kaunti ya Masako Kamene Kasembe kati wa atongoi angi kuma kundu kivathogani vanthi ya Kenya. Atongoi ya ni makathi ya muno uya wa Kalembe ndile maelese kana uyosuni walite kuminukelelwa nikienda kuonina ndaya kwa mututia Kalembe ndile kuma va kaunti ni Ilovi Mutongoi TV sitwa kwa ni Daniel Mwongela. Usuni mwandikitu wa Mauvoo kuma kauntini ya Masako indi umundi ni withiwa vika kauntini ya Ilovi nondo wa chathi kiu cha misa ya kuvoya mwi wa mututia Kalembe chathi cha mathiko otondo Mwongela wa tuelesenikana ni muthenyani wa uni na kameme kaku namba imwe kakithio mochaki kamba Mutongoi TV ngwatani ya mukamba kaka kuetie chathi kiu imwe kwa imwe kuma kisioni cha Mbwinza ukibwezi ku ikala mitambo ni ya Mutongoi muthenyani wa uni tukakuonia kila kindu kikethwa kiende ngaliko isu nginya mathiko asu mavike muthia tutiane na livoti isu na twikwata livoti ingi na indi itu ya cheva ni yikumbelile musi umwe kuma kisioni cha Ikuyuni Maluma Nzambani kauntini ya Kitui itina wa mwitu wa Tabitha Nzomo na ulawe na ukuwa miaka 14 kwiyuwa kwa kwesosia mumanyiwa uo na ula una ikilasi cha muonza skuluni wa musingi wa Ikuyuni ewetekana ta una kwatikanie na simu skuluni ondo ula unatumiwe osa itambia ya kwesosia. Mwandikitu wa Mauvoo Onesmus Chalo na livoti isu ya cheva kuma Kitui. Etu ya cheva nini ya musini kwa Nzomo Kamolo kuma Ikuyuni na ulani ithe wa Tabitha Nzomo ulone yumise thayu kwa kwesosia kele tukana kala keno kuwa miaka 14 na kana ikilasi cha mwanza skuluni wa musingi wa Ikuyuni ondola usengeti andu enge mamusi ondo kele tukako kilile muthinyani wa eso keyombanyana kuthi skulu otondo makwelesya. Tuesday vekele tukako kumika skulu na kadi kari podio skulu neza na naiwa nikauma lile katola njikete ke kuoneka na ta kulenye nende ona mwoka witondo nende ya nende nuna kuningisimo ino zake ndo nanizo naiwa elivoti kuumuzi tenzio na kona jene tabu ni chao ne wamba ku kana je kaenda bwe nukite uone iwe neka kona kana pa ethio bandu kithekane keso iti nzika yosia kwa sia kwenda kumanya uma wa kikucha kede tuka nene vikio skulu ne wa Ikuyuni vala mumanywa u nasomea ende ndina vikia kwithia mwalimu munene ondola netaviswe kanane wendie mamanyisioni
nake mwalimu ula etiwe kianda cha mwalimu munene no wete kana wende na kianda cha kunena na andiki Mauvoo yulu wange wa masaa mwanza muka wa mwana nyano wa mutwaile sukulu indi avika sukulu ewe tabitha nde kuoneka indi ekithwa uwoki kana kele tukane kevikite sukulu mathinyane usu kwa masira makoneta wa morini mbete wa kimutu ni muka mwana wa nsomo tabitha sister wa kwa inlo kwa kililo kwa jota kawaida high school saa mwanza lunch na matoye liwo tondo ni matoye era na matoye wese iwe nikele tukamunana ambia tabithe nukie break ambe eiwi yake enzo saa mwanza siavi na kekele ruka angemena mwalimu kilasi ni maselilo kilasi njaona nanako nosaliwa tabitha nasia kanino kene wo kwithia tekiara kubitoka na njiani inoko na mukosa kumusine na kunietha kwa simu na mwetitu na mutwae liu skulu nchina mwithia yambiie kana nake no kwisa kuka watekalile vatekala teka mwana tikalana ko vaka kasi nikaito tikalana ko vatisana ko va niwa kambiye ko nikeno kamusi kayamina ndatika mbingi ko kia kakuya na kakulia ninyo akilia na mkulia to kuiwa na ino ndo umiova o musio watene na nyanesa liwambiye ngoniesi munene nango na mkulia ni choke vuku na mwenje ko nenge simuta ndavite vina nimo ini waambiye akiliendera kutaba kiukuku kola moto hiyo naona tabitha esoiti ela ndavisiunye nyona njako ni kwa simu na sempi ndukana kola kwemwitu vitu ni umutabi ni ndio mutaje ni mendie na mimi hakikisha vyano kweli tabitha ni uhiti nzikayo cia kwanene ndie kumantha kivu wa kivalo kicha maluma pi Tanzania ulawe kivya kiko ki na aweta ta u kutabia na viasi na mathina kana ethina specimenasio maelezi ya simo na ethana kwa hoteli yose kule kwa simo kama usine maji kama seri pile tumasapoti tumateri mathina mambo mathina mengine kumia dhayo ndi thina no umwe kutawenda to na kutawana kwa kazi leo ine history inaikikie kana nsusie koke koka na karumana kana kumia na skadi na kana toa moja de polisi hiyo na polisi zambani ya uwaki tomia kwasa na tukasioka kwake kivathukanyo nonzia ya kila umwe ilokatumia kusioka kuo kwa musi wa tabitha twe manenge pole ivindani mekumbiletwe netu ya cheva kiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kume kwa yone Nzambani kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo naindi kwa wone livoti ya cheva kuona mumanyiwa tosu wana miaka 14 wa kilasi cha mwanza kweyumya thayu naindi ni pole muno kwa musi wa nzomo kuma ngaleko sia maluma Nzambani kaunti ya Kitui nondo wakutiwa ni mwetu usu wenyu tutiane na livoti yesu tukwate livoti ngevala munini wa President Dr. William Ruto ni wavikiana kwasikana kuvindua kwa katiba kwa ile ithiwa wiwendi wa enenthi indi tiwendi wa ateti Ruto ni waweta chavata kwa oyu ni kuvindua maundu maukwati wandhi indi tikuvindua katiba Dr. Ruto anenea musini kwake Karen kauntini Elovi kavinakala ekomanite na ndongo isia ikanisa kuma kauntini ya Kiambu ndongo ingi ilasia vika nthini wa Chathikiu ni ambunge Moses Kuria wa Gatundu ya Itheo Kimani Ichungwa wa Kikuyu Rigathi Gachagua wa Mathira na George Kariuki wa Ndia ati mamlaka na kutafuta uongozi itafuata vile mtu anataka na sheria na katiba itamsaidia kutimiza malengo yake. Na malengo yake
yakiwa tofauti na vile katiba inasema, katiba ibadilishwe ndio ifuatane na malengo ya mtu. Lakini sisi tunasema uongozi na mamlaka ni ya wananchi, na kila mmoja ambaye anapatiwa mamlaka lazima atekeleze kulingana na sheria, kufuata katiba, na malengo yakitofautiana na katiba ni malengo yabadilishwe ili iambatane na katiba, sio katiba ibadilishwe iambatane na malengo ya mtu binafsi. Tubadilishe uchumi ili sera ya serikali ilenge kila mwananchi apate nafasi ya kufanya kazi, na kila biashara ndogo ipate msaada, ndio tuweze kutengeneza kampuni kubwa kutoka kampuni ndogo, na tuhakikisha kwamba Wakenya wote wanatembea pamoja. Ni wazi ya kwamba kuna watu wanaoamini mambo fulani na kuna wengine ambao wanaamini mambo tofauti. Sisi tunaamini ya kwamba shida ya Kenya ni uchumi, vile nyinyi mmesema. Wengine wanatuambia shida ya Kenya ni ukabila. Ati na vile ya kusahihisha ni kupanga siasa kwa vyama vya kikabila na kutafuta nafasi ya vyeo ya kupangia viongozi wa makabila. Sisi tunasema shida ya Kenya ni ya uchumi. Livoti yesu yake Dr. Ruto niyo kututua uthiumoni wa mbendeni wa Vilingi wa Mauvoo twende na kunenania kwisila ili itatu kenda imwe itano na isu ni namba ya utumani mukuvi na vaindevi vaimbesa utilwa wetuma utumani usu waku mukuvi kana SMS na hindi dhini wa Facebook ni Mutongoi TV, dhini wa Twitter ati Mutongoi TV ke aterasa skithuku na Mauvoo a me imwe kwa imwe dhini wa mutandao witu wa YouTube Mutongoi TV official enda usubscribe na hindi website www.mutongoitv.co.ke ni ambodhi matukani ni nziokethetie. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Muyo wa wadhi Mbelekanwa nonge Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chamba dhisia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano kwa mbe ya saa monza na nusu nginya saa 11 pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba Baya jajitembeza Ijajuza ndiyo maana misina pupa ya maisha kweli Maundu ala matatoneka kwa mundu kwanga ni matoneka koduna udhocha chathini chiotabania wobo museo kwambia matuku 13 kubika matuku 20 mamuyu wa dhandatu kuma wa chuma kubika wa chuma mithena nana ya udhoke wa ningai mithena nana ya uvete wa aibu mithena nana ya uthaura mithena nana ya uboso mithena nana ya utangio na utabania sukethwa pa kanisani etinji pa Masaku kanisa witu wi katikati wa Garden Hotel na ofisi wa County Commissioner siathi situ sikethia watau kuma saa 6 kubika saa 8 na kuma saa 12 kubika saa 4 kila muthenya kuma wa chuma kubika wa chuma utabania witu ula wire itutavyo bo wangai na ula withia guest preacher ni Reverend Oscar overseer wa Etinji Deliverance Ministry kuya Coast Region na uone mwiteki wa mauta uone muthukomi wa ngai kwa thea ba tuketwathima pamwe matima yoba mamuyani isitwani ya Yesu
Kasewe kwoka kwasembanga ukeba ya kwoka na yukase iwe yangata ebebe na ino ndo taungetheka na yukazeketheka ndo mwana ndi chaukina thina kwani ya kitaini chaikana nondo timu waku na bungi wende ndio tabisi stress ni zo kwa ndo tama kati muuketa waseno ndo liga kilabu kinene tamani yo kase ya hey. Nikienda ukwateka seta skiza tuni ya kuvinye star nyanya imwile star kienda thandatu hash. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship, and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Saa inya ithonokete ndatika ile nina uthocha ingi niende na kumanyithia na indi uyende na kwete maboni ma kukwisila ili tatukenda imwe itano na Facebook ni Mutongoi TV na ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku na indi kanesa wa mutumani umwe wa Facebook uno yasetwa ndotipita kana ndotipita yasema vome sawa sorry kwa musi osu wa mwana osu we yitie na tuende na Mauvoo kana enendi mamwinge kauntini ya Kitui ni maase kana tamatitwe itina monoki maendeleo ona kutwika kisio kiu ni chumite ndongoi nene evo mutongoi wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka katikati wa atongoi angi aingi enendi measya maundu tamalelo na kiwo ni thina kisio ni kiu yu meenda makwate maendeleo ota isio ingi vandi ya Kenya. Lina Musangi ni mwandiki tu wa Mauvoo kuma mwingi. Ekalima musuwa mwingi ulawe kauntini ya Kitui ni malalamiki kutuwe tina mononi maendeleo ovala makule musumbe Uhuru Kenyatta sisengaliko ya Ukambani kwithiwe na maendeleo tangaliko ingi ekaliama onana na kameme kaka mavisa ka Mutongoi ni maaseta o twenda ta mwingi ni ese Kalonzo wa Musyoka Vice President wa Raila Odinga katika budget ila masomi maitu ambe zimu Kisumo na maitu wa Kikuyu na maitu wa kwa Kalajini twenda kuona maendeleo mwingi twenda kuona mbesa sikwetu mwingi twikatibu 3 trillion na wengi tukuona ona itu tanduma mwingi kana kantanduma Kitui na Ukambani ni twibakot na kwanza mwingi uitu wibakot mwingi mono na nditu kwenda kuona tuitungiwa kwoko lamyula wangamie kama uongo tuone machaina maende na kwekia lami maende tunambe ese kwethe uchumi witu no abingoka ni ngonene ya biashara ithwe ni tuolanilizwe ni biashara asa andu ama kusaidia kwa mheshimiwa Kalonzo Musyoka twese wa Kalonzo Musyoka ni wakwatie serikali kwoko na etikila no thukumana nayo na nucio nundu ni tuonio Raila akwatana na raisi neza na mathukumana na mathukumanite muno undu ithwe ni ithwe tutamanyika kana twi serikali ni tukaetewe maendeleo mwingi twiwothie ndu ila nene cie kuniko Kisumo seuma Kisumo cheko Kikuyuni undu ko kamba twolie tawathali raisi mwandu tizie ona guo manyikana ko ni twethie na andi cheki na mwana witu ni wasainie kwithie naku asia akaenda na cia naku ningugulia serikali kana no batonyeke ukitha no batonyeke chindu chigekwa na waninu nundi wati tozija
Withio kwitha be kundu maendeleo makwekwa maingi na be konge kutie tu etina ita go Kisumu tuonie munjiza wetha mpesa chionze karibu cha Kenya ta cha twanga liko mwe ya Kisumu ko kambani twinona kindu kinoga ukeza kwithia no batonyeke maendeleo ndo matu etu Kisumu no ndo matu etu kula kungi ne kambani makweku witha bae kundu andu matie tu etina ende twendi andu amotwa wa maendeleo makozo chokuzo na abadhali ethani kindu kitwa Kisumu kioka wanu wakaunu na kila bandu ithia no makwata kile lakini watweka maendeleo maneja no makatwe wandu ama kuozo nange tutu atute kindu uzino tongo tukuona uthiotie kundu kumwe tina na tunyu bana twezi kila kindu kiale kuthi iko lakini batweka beko na itu tukwende yo tu etina no thuku muno ndo itakuwe tutie tu etina muno yula tukwe serikali ilane nene kutwe matie na kuka no batonyeke kila ngaliko ondo Kisumu kwekwe kukekwa na undu kulako kukua maendeleo mengi kukekwa tukekwa tu etina ututie tu. Kuma musini wa Mwingi kauntini ya Kitui, ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Enende Mwingi matwawe maendeleo. Kikundi cha amwitu na kila kikwataniti amwitu mbe wangili umwe kuma kisioni cha Kionyweni ni Kangundo kauntini ya Masako na kila kielelo chacho ni kuokelia eitu na aka nichafikiana kumya witano kwa serikali imaseubisia masipitali mautuini tanziemwe ya kutethesya amwitu kavindakala mathi kutetheka. Boni Mutisia ni mwandikitu wa Mauvoo kuma isioni sia Kangundo na Matungulu. Tanzania ya kuongela ngwatanio na umwe kwi andu ndwani amwitu kuma ndwani sikivathukanyo isioni sia mukunike samu kaundini ya Kangundo ni monanisie umwe ovalamo makethia wa maitetea akisio ovamwe na kuikithia uthukumi museo kuma kwi serikali ovamwe na mwene nthi isioni sio ni undu wa kuosa no ndu wa vina ni kwitha andu makwatanite ta kina mama witha wi uthuthio munene muno ta kisioni ni kwitha ni bo andu mamana mauvaluku ma kisio na miambi ya utavya ala atongo imembe na nengi tina utanu ni kwitha ndongo isitu ni siamana kana kisio kitu kina mathina na nengi ni kwitha wasia wa andu aingi witha wi mwingi no tona kuvikia andu mebasa no kethia ni twavikia na gukwata utethio lata ilite ukwata kisioni tina muvea munene eka ndongo isitu ikewe kiyo kitu ta kina mama masivitali ni ona ndwani kwi andu metha ona mang'utha mena mathina na bata kina mama ta kwata ni okethia andu ni mavikia na uthuthikana na uivikia kisio kivikia na kwitha kichailite na nengi titunga muvyani kwitha nitakwata na neta lonji nitavingwa yute songa mbe na tiendea nesa vinyani na utonini wa Yehova. Mwana wa mwitu aende na kusuviwa maunduva ni maende na kwailangwa amwitu ani maelese mathina la makomana namo ivinda ila maende na kuikalava wivu thina wa kiwu na mavinda maingi ni matambaika muno ila maendete na utetheka etina wa kwithwa sivitali wa utena nyumba sia kutethekea oila ithiete ina kiwu ndovo isitu ni sianangiwe na tekula sia serikali ikavikie na utwenze ndovo hii ni kana teikethwe no ito wa kuta kiwu sibitali witu wa mukundike wina nyumba mbingi na teja bingwe wa ward tekula sia serikali withie ni yatutethia ni kana tebingwe wa ward twetha tuteu ibandu basa ni kwetha ni tienda Kangundo na teithe ni kia baba kube undu longe sibitali witu ndwina fenzi na nenge siendo situ kana ndawa situ ila siaitwa mukunike nitonya kuthwa kana tesa kubingwe wa kikundi tekabikia tesa kubingwe wa sibitali tekabikia kuthwa ona me ni kwetha wana human trafficking undu wakana nitasia kana ithiete na wendi kikundi kitu ni kana culture witu ethwe atonya kubundegwa kusuka akesa kuma mesiene yitu na kuthi mesiene lengi ukatwawa withie akethwa atonya kwitethia na ndekuthinia musieni usu na ito tikatiwa na nguma kana ni twekie nesa maende na kuikwatia matunda maseo kumana na ngwatanio yo yu maende na makulia andu alangi mate makundini matonye kulika kenda serikali thio itonza kumavikia na kumatethia kwa metuki ivindani ila mekwenda utethio kuma kwa serikali ni onanduni alangi ila tunekalile ndi tuona ni twailite kumba na ithiaka twithe twina ngwatanio imwe tukilanie aka ala onzu na ala mate onzu twithe twi bamwe na tuyendesya
kisio kitu nambe na ndi ya itu nambe aya alama ta ikundi ni namo ningwasia kana ni maile kwiyunga na ikundi nondu pata ikundi paingwata niyo na baina umwe nikenda kwithie serikali ya itu nitaminenga wia wila isi wao kwitha mayona akama kwatanite bamwe maitethio undu me bamwe na ethani utethio gethia matutethia twi bamwe maende na kuya mesia ngwatanio yo memetumia kukilia mbai kivathukanyo o bamwe na thayu wa ciana cio ivinda yukite cithwe cina ngwatanio otamo tiboya nikana kikundi kitu kiende nikenda twitio usia witu onaguo wose na kuenda nambe tina muvea nundu wenyi na nina ubingwa officially Vilingi wa Mauvoo kuma kionyweni mukunike samkaundini ya Kangundo nitawa Boni Mutisia. Aya nendi livoti su ya Boni Mutisia kuma mukunike ni kwatia ni makwethi wa maitethwa ni wewe masia matethwe ngaliko ni susia mukunike obisa wa polisi Edwin Oscar Okimaru na ula ukwesilelwa kuwa Joshua Mungai kisioni cha Ole Kasasi kauntini ya Kajiado kwe umonde koti wa Masako ungua musili wa Makwani George Odunga ni wavikiana kumulechana bonde ya silingi ngilima na nyanya na indi na muungamei wa kiwango otakiwa na uyovo ni kana koti ni waumia mwamulo mwesilelwa asiwe yelani ya Kitengela JK Prison eteletwe aive bondi isu na indi avikiana kuiva ni wenda kanda kone kikisioni cha Ole Kasasi ongatarwangai kauntini isu ya Kajiado muvaka ila ikwani yeu ikethu kiwa na kutuwa. It follows that the right to bail is not absolute, and where there are compelling reasons, the right may be restricted. Nevertheless, since the Constitution expressly confers the said right, it is upon the prosecution to show that there exist compelling reasons to deny an accused person of bail or admitted facts. In this case, it is contended. From a constitutional point of view, however, an accused person has the right to be released on bail or bond on. In the premises, I hereby admit the accused to a bond of Kenya shillings 800,000 with one surety of similar amount. The surety will be approved by the Deputy Registrar at Kajiado High Court. Since the accused has stated that his family stays in Nairobi, I further direct that he should not be within a 5-kilometer radius of Ole Kasasi area in Ongata Rongai town until the case is determined or unless otherwise directed by the trial court. The accused is further directed not to interfere with the prosecution witnesses on the manner in which the prosecution's case is being conducted, either directly or indirectly. He is directed to appear in court as ordered by the trial court. In the event of any violation of these terms, his bond shall be liable to cancellation and he will be placed in custody till his case is determined. The prosecution, the accused and the victims, of course, are at liberty to make any appropriate application if the circumstances change. It is so ordered. Prosecution supply the defense with all the statements and the documents. Parties will be supplied with the copies of this ruling. Actually, really, there are just a few typos that will be made and it will be ready for collection. In the meantime, the accused being remanded at Kitengela GK Prison. The matter will be mentioned on 6th of July 2021.
Bendwa cia mathao karibu nthini wa mutongo i mathao ni vala makocha na ene ianda maligi mashinani kwa kauntini ya Makueni ni makule serikali ya kaunti isu ifikie na kuangalanga mbesa ila ivadhia wa muvia wa mathao kauntini isu ya Makueni nthini wa budget ya mwaka wa ngili ile na miongo ile na imwe ngili ile na miongo ile na ila ikasomwa mbungeni ya kaunti ya Makueni. Muvia wa mathao withetwe wivadhi wa silingi ngili maana nyanya na yumeenda siongelwe kutethesya amwika aingi na ala mekonetie mathao ni Kaleb Chalo wa Mutunga ni mwandiki tu wa Mauvoo kuma wote. Makocha na athauki mathao mekivathukanyo na ala mathauka nthini wa ligi mashinani kuma kauntini ya Makueni ni maunya witwa kula kwa serikali ya kaunti ya Makueni kwisila vala ve mbunge tonde kuthiungula mbesa ila ciathasi yeto tekondo wa ligi mashinani na ila ithaa etengewe ngili mananana kwa kila ward. Kuyana na athauki na makocha ane kana muvothi ucio ni munini kwa mathao mekivathukanyo ta muvila wa mau, muvila wa moko, volleyball na basketball na vala mbesa isu cianywa kwa itengo ii ciathasi nini kuungamia athauki na vala ingi malasimika kwikwatia masponsor andu mango ya olau matethesya na mevothi ni kana kuendesya mathau a coach Daudi wa Mbone Mystic Basketball, muvila wa A2 na Kelvin Mose coach wa Makindu Queens muvila wa basketball kwa A2 nthini wa kwanza cha Unwa Grounds vawote nimekuelesya. Tuna mathina ma transport, kukwata transport, kukwata sustenance ya players, lunch, kiwu glucose ona ma uniform timbu ana ma challenge yasu. Actually no, my well wishers watu ne fair na etu shukuru senator mtu Kilonzo Junior ndo tunenga at least 5,000 ya transport. So challenge ngalo na jomo no ni kwethia wa iseta team ino yakwa ni team zio kuma Makendo na kimwe transport ukabaye thina mundu mono meyungamie komanda fair andu me team ya andu ingi lakini sa kwethia kukazuo ye challenge ni kwethia wanange ni mati wandu okosofia so keka ntoro no kwata support yo andu amwika ingi ni maende na kulika mathauni undula kuona nyaka na vena kavao yiko amwika na vala siko cia kutumia ndawa cia umila sina wona nywa kuolekanga va kaundini ya Makueni. Kale kitumia na timu imwe ni cia umeiye nundu wa challenges imwe nundu athaukia muma kwa saa timu imwe ni cia kwa saa kwa unu nda challenges ya transport onangi maisopika magita kundicide kwikala vala mai nundu athina na transport nundu gukakune mbesa hapa maina sponsor maina support isu challenge nanya kindu cha mbecha transport. Kila kingi ni mivila thina thina zaidi ya timu ila zibati kila timu ithana na muvila palape maanisha etha maina muvila maiga practice. Kwa masitwa ni Catherine Mutuko kuma Makendo ni timu ni wa Makendo Queens. Like game imekuwa poa. Congrats kwa my teammates, tumejaribu tukirudi to train hard ndio at least in next league to make it. Nende masia goalkeeper wa handball ni mundu mwe etha muchanganyike muno nthini wa mathau monde duniani na nthini wa kibanza cha uno ndi report ya Mutongo TV na vala vetha vaendeye ligi mashinani mathau meke vatha kwenye twambise basketball na handball na ndi niwe undu athauki metha maelesya changamoto kana challenge ila metha maivetia na nundu kuona nyawa imwe kwa imwe kana vena vata wa ndongo isia kiserikali muno kwisila katika county nela itha yetete muradi wa ligi mashinani na ni makulya ratu kwetha tuikulia kana mbesa isi tha itengetwe ngili mananana kana nito noto cia maundu ala metha maende nthini katika county eno ya Makueni pata munini wa kuongelanga mbesa isi nikenda wisethia amwika kuma kilangaliko nimetona kwetha maikwata kushiriki kana maikwata kwetha menthini wa mathao ama ligi mashinani kuma wote county ya Makueni. Ndi report ya Mutongo TV neta wa Kaleb Chalo wa Mutunga. Timu wa Gor Mahia novigiana kwikatia tiketi ya kuthauka semifinals cia mathau ma kusindania gikombe cha FKF Betway itina wa kukima kilavu cha Kariobangi Sharks nthini wa quarter finals ila sithaukiwe kiwanzani cha Utalii Grounds kwi umuthi.